Tia bu ngaulan awang ba ma Nagaland Police recruitment ma 32,737 kada registered na mengyang ngonang si na taw yo ma ngin chak pha so bu online na nang ya anu case na nang ya chak pha so ba 30,406 haki ngonang si na siang hadaw registered na meng pu November ta phai ni kembani na menglak sa ibu hadaw China tamna Army recruitment Kohima hayang Timabo ma ngonang se nang hadaw ba ma Timabo ma Phakat Stadium Rangka Pahar Semen pu hadaw ba nyoi ma hadaw Army recruitment na haka ngolak sa inang aniu Kohima ma Takama Military Station hadaw ba ma yalak sa inang hadaw Army recruitment na Tama imana yalak hadaw timing nga nap nang pali ba ji athama hadaw hakia imanda interview ano semalambe phatpu competitive semalambe ki ngolak senang tama face categories ma ibunginang face 1 ju ba ma 50 November pan mga 1 November pan ma tu tungoi sa Nagaland ano Andaman Nicobar Island hayang Manipur Mizoram hadaw November pan mga bu pan matu ni ba ma hadaw lan ta hadaw lan state cha e sobulan state ma bu kadalan liya yalak sa inam phase 2 subu ba November tarik ta bu November tarik ta phai mbok e ba ma Assam Barak Valley Meghalaya Arunachal Pradesh iman hadaw phase 2 khungma tarik ta bu ta phai mbok mong ma iman kada lela phase lum subu ba ma West Bengal ma bu 18 district hayang ajam no Sikkim hadaw iman phase lum subu ba ma ki iman state land ma bu kada lelak si nang army na menglak chungna iman jeng hadaw phase lum subu ba hi paka November ta phai minit tu bu ta phai tui ba ma hadaw state land ma bu kada lelak sa inam army recruitment ma mon ton sang nia November pan mga ni le so bu ane ba jam longleng samatur hadawa mani talik pan ma bok ni le so bu sa hadaw China tamna hello district land awani ya la kai taw screen ma ngeglak no mana lai hu kuma screen da jama stop na menga post na menga lerak chungna sa ina November pan ma bok ni Timabo ma kari ja accident na meng ge siang ge truck si bu kare yong tuinan ki nom kare yong adaw control adaw loss na meng alaw tama alaw private nok ja da tupyang ge siang ge hayang boy nok pa ye meng se nang hayang boy nok sau ma bu tui hana na ba meng yang kare ma kada pli so chang ngo si nang taw kare yong ma siang kada cha ya phak yang ge siang no taw ma ngo bu public lan ne bu eye witness lan ne bu hadaw si pli mulan pli chok yang ngoyang ge se yang ge anyo tani tarik pan mani ni Southern Angami Youth Organization lan ne bu hadaw view so no zaw semen pu naw ya yong ma meng toi bu hadaw jingna sa imana peaceful jingmai ma protest menglak se nang engwan na kemlak hadaw ba justice phalak jingna sa agi engwan ne yangai bu hadaw Southern Angami hadaw ba community mongo bu kadalan jangai bulanda imana future ma ninok phai haki bu yatu so meng hawanda hadaw Southern Angami Youth Organization lan ninok ta support na menglak se bu ina to khama sa hadaw leli da iman hakia engwan na kem bu ma mulan ngai rak jingna sa hadaw Southern Angami Youth Organization lan na ibu hadaw China tamnang tani November 17 ni Kohima Bench of Guwahati High Court lan na apong M semen bu kada phoyang ngobu kumnong ma phoyang ngobu e da pel phayang haki a ta ngai na tamyang New opposition party lan ne wa apong M semen bu kada da pel power jingna sa
ki bu ea pen organization le pu cha ma phau ka ta ki bu nang nang byak tau e bu da ada opposition la na da ngai bu de mong hi nang ea anu ni sa ea among ma ngwa yang ga cham no phau nang ngwa yang ga cham ka ta da nyam chau yang ga sing he ngan yu ki ngo bu ka ta cha se e nang tau jing le so opposition party la nei wa ada ka ta ni sa ki u tui leng lo ngo ke ju ngai ga ma bu sa e bong ni nang yang bu ko la nei wa either investigate na meng bu so bu jing na sa anu supreme court jeng wang lam thi sap te pel phayang gi sei bu ha do china tam nang anu November 18 te ni ma bu ngaw lan ngai bua ha do CSO lan na ha do agri export ti ma bo ma meeting ya lak jing na sa e wanda ma bu ka da lan na anye na angami lan ha do ba meeting ma iman ka da lan de yom lak jing na sa e bu ha do china tam nang tawa naka kaman platform si bu iman na organize na meng bu ado ma bu taman naka mongo bu party lan ado lan du kong kam pai ge se semlam pe tai so lak jing na se bu da awai community lan awai cha lan na ha do de jimong ba je pai lak jing na se e bu ha do ngi na ha do meeting a November ta pan matat agri expo semen bu ti ma bor ha do ba ma ngolak jing na se e bu November pan manit tani Mizoram ma tak cha ala nga yang kara tat tungoi liang ke si yang ke ado Mizoram Myanmar awang a por ma singu ado Myanmar bai o ngobu jing lan ma ki tak nga yang kara tat tungoi liang ke si yang ke siang ado tak ka ambu bai bu hi wanda Myanmar yi ka ma bai bu se nang siang ado ba tak man na gastro enteritis inang ado ba taka si taka phai hu le sang sen nai anu wang sam ma tak nang si nang ado taka ka ra tat tungoi liang gi siang gi tau jing na se taman kunya ka da lan no ado Myanmar yi khau de che pu ka da lan semlam pe kan teng yang kem lak jing na se nang ha ba yi khau ma Mizoram hai nu ado Myanmar yi pa ma ado ka da yi kem lak jing na se ado coronavirus hi bang ma pon bo ki pon yang ha do ba tak ngai u nyui de ki pon yang nang si nang ani ba jam ha do ba nyui jing da medical team chon yang ha do mo bu sample iman no bu sample i ki bu hang ai semlam pi ya yang test na meng le rok jing na sa medical team pa yang ya tai bu ha do report pai ga ma taw mu no man de tam lak china tam lak taw khama taman kunya kadalan Myanmar khau bai o ngo bulan ching ha kan teng lak ching na se ha do bau China tam nang tani November pan man ni Manjunat se man bu Puchari se man bu naw se cha e hakia first zombie of India se e de haki o sang nang e kasi ki e ning de e jing yu tang nga yang ngorang si nang ani ba jam na hai de we no ki e nyu bu yak jeng ki a chi ba e ki po tang na o khao nga yang ki ngorang si nang no ma na screen ma nge glak kha dau ka da e ki e jeng ji hai no semlam pe tang lang lak jeng na sa lak ta ban pe nga wa lak ti ja i ba da bun yang ki siang ki siang e sang mo wo ngai lak jeng na sa ki ma bu e ha ka leng yang ki se e yang ki hadawa yang boy teman Kristen wang lam ba hadawa ching ha teman jeng dang teman meng bu wang lam i kho ba teman ba ka si ma teman na teman tholom bai hok bu ngai ga lak pe bu ngai ga lak taw khama teman kunya ka dan pa ha ka ye si lak jeng na sa ina tani November pan man ni sengaman ba na at sem bui sa ma hadaw phone company la na yo bu market share siong se ngen siong se nan bu company am bai si ma wang ba na Vivo ngo yang ki siang ki 18% plus imana ki market share imana taw yang ki si yang ki lap taw yang ki se ane ba jam no ni su ba no Oppo se mun bu company imana 16 plus imana market share ki taw yang ki se yang ki
อันนี้บาจำ Samsung 13 plus อันนี้บาจำ Apple company 10 plus ฮะเกียอิมานะ market share ฮะเกียตัวยังกีเสยบุหาดาวสิงลักจึงนะอีตำนังเม็กซิโกเซมันบุ country มา Gen Z protest Nepal มาง่ายบุกีตะนิ November ปันมันนิง่ายยังกีเสยอียังกีตัว public โยง protest นะแมงiman president นกเซามาฮะเกียสิบายลันเล่งยงอย่างไปด้วยเตาน้อยไก่องนะโยงiman เตชัดเตมาตะกีงางยังกีสิยังกีแต่ว่าหังนะง่ายอยู่สิกมาเม็กซิโกมงบุกาดาจากาดาไม่ตาไว้หลังใช้เม็กซิโกไม่เยี่ยวลักอนุยังไม่บุตัวลำยี่หลงลักเสอีงบุกาดาไม่จ่าตัวบุจึงเนเสอาเรา public มงสิบัวอาเรา Gen Z มงสิบัวเอกี protest นะแม่iman demand นะแมงบัว iman จัง president นมันนะพุตุมงิกลักหาดาวบาดา resign นะแมงลักจึงนะอาเรา Gen Z line นะฮะเกีย demand นะแมงบัวหาดาวใจนะตำหนักบนประปันมันนี่เซคฮาซีนาสมันบัว former prime minister of Bangladesh India มาลอยงงนัง iman country มาจังอะเตบุจึงนะเส18 November นี่ไงนี่either court ma ni ocean chung na saja barak heya saja ye barak agent final hearing hadaw ngai ni November 18 ni akia court lana dam lak se bungi nang yang boy ma bu saudan da sing bu ka dalan predict na meng boy sama ko phasi rak na nginang sa ibu ma nginang de yemai suja se ibu phong siong se haki ngorang ki se ibu nginang sengaman ba ne heyang boy Sheikh Hasina iwa lilak jengna iman na muslim kata iman jeng Allah hai jeng ayan lilak yelilak tau iman jeng kawang hai lak jaba kada jaga ibu tau kamanang ja tau dahang ko ada isa adau ba former prime minister of Bangladesh Sheikh Hasina hake adau lo tang ma tampu China tamnang tani November ban man ni America President Donald Trump bua India Russia ma bu man nga sakpo 50% nan jeng kom tai bu jing na sa India da tariff 100% la ka yang ngo bua 50% kom yang ngo bua aniu ma bu hoi lai ki bu India ma ngai bu ha dau semlam bi America da son ba sau jing ha sekom se tai nang si nang heng boy yela sau Russia ma India yong mga sakama sau 500% haki tarif lagai la ka isa Donald Trump ma haki dampu ngena November 17 ni Ukraine jeng president ibwa kada haja khoni tungui sa Russia kada phoyang Ukraine mangonang sinang tau sa ji Christmas ngui bu jeng na sa yunong nok sam morak jeng na adau Zelensky ibwa haki exchange na melak jeng na sa Russia bai ngawlak anu ngaw ko bai sa iman country da dampu ngina tani November pan man ni Congo sa man bu hadau ba main sinang kanak ya jeng da adau kanak ya jeng ma wak lem ta bu ka da trum jaban 70 ka da haki to yang ki sa ibu hadau China tamna tia bu ngaw halan